Ni kele sarana ngone ni sa kinda pakitiko. En na yawa ni onda servo ke bounty premium ram taste the spirit of Fiji. Bambul Johnson tini kaban onda vanua apakatalan kina pikemu ni kele sarana lu baby tini sa sema tikumai. En live stream ni VTFM en biasa ni pura tabanga. Ni sarabati kumekina na nonda live kapakatalan kina nomuni sakinda pakitiga ni telenga na veo kari ni sema tikumai na TikTok live ni VTFM, YouTube channel ni VTFM na vei platform tale tolungori ni sakinda pakitiko na lomo ni ongale ngona MV Mbonkeiko me bakani ndarunduna na makibole na buku ndarua servo ke bounty premium ram taste the spirit of Fiji ronga ke ko marutaka tale taka nda italo noa na mbongi bina ni kuwa ndunu mulaika ndua na nomu sia klani apakai sartiko na batambata tau mir tiko na udha bunga na panua liu sartiko na dhangi ronga pakai sulu kata tiko mena rauni na tango makiko mai na buku ni tau imate ia ni talo ni sere ndana ronga na mbongi ni kuno ndamata sertiko na kambu ke ulu numbuilonga ni sere na yangona ia na yangona ngoka madosau te ulipi ya bidana singa tume na koro au pakila serangan na ibadu ni ratu yangona ia au maro balebu ni sama stabi kena tale buku ni bere taltiko vola mata tamai mereme imbula vinaka pakatun kena bi Jos Loa do mbula si Ayers Rock Northern Resort Northern Territory mai Ositrelia vina balebu na kena dingi takitiko na Viti FM daru sana barulang ronga saramantayani daru italo ni servo mbongi vinaka dai. FM Servo, ke Bounty Premium Ram, taste the spirit of Fiji. Ini sakit pagi turang marama darbo kinangon nelengwa ke kemni kela sarbe kana rambul tikana bitamaya meremaya Jos Loa man Ayers Rock Resort Northern Territory Australia ki ratu tambu sakia mbula bina kawexa Yosefo lea setarabongori minge bota bikito nandabu tungo ana saka otukana ke mari nelango migrate mbula bina kamara mutau bina bala bina kenan dingi takitikona VTFM meito kani vinga una kele sara rosa mbula bina katawa mbenga enu the secondary school compound do sambula vinaka ambul tele bikem ni telanga na beo kani ni sando bota bule mai be koro ni nonda vanua kapakatalan kina bikem ni kele sarna sema chikumai live stream ni VTFM TikTok live ni VTFM kena YouTube channel ni VTFM buku ni kena live takitika nandaru servo ke bounty premium ram taste the spirit of Fiji babul tau ngapi aku ila tampalo father ambula vinaka na wala father aku ila tampalo mena St. John Theological College Pramandra lolo mbula si etaviku tamai sita leo keren tambula nako mai Queensland bambul tele bikem ni kele sarna pakatan kene bitukai langori mai serne ngango panu pindah tukiani ke Jamaica ne mbula si bambul tungo tulambasa muto mbula si mai lambasa sosial lutu mbula binaka bina bale bale kena dingi takina Viti FM iya Ntarua servau mbongi binakani kuwa mata sere na kambu kei ulu inumbuilo. Kambu kei ulu inumbuilo yadani sere yangona. Mena bakanta kila binakan na kambu kei ulu inumbuilo angoka indoro mal sere. Baka toka takitiko nanduna ulu inumbuilo. Ilelebu mailambasa. Erandau tukuna nandau ninraki erandau pamatalo takamai. Nangauna endau taukina naunda bakatalan kina na benraki nandau makatika nanda panu iya. Ulu numpilo endau indau ninraki sartunga mai birtau elambasa. Nirto ke durai tangan ikabu kampo toka nandale ulu numpilo sant kilai saranga ni sana tarama mai. Dua nauda sen dua nanraki suasua. Iya nala ni matserengoka bakata tak sartunga benandela nangoka. Bambul tone virtu ke sarna ken matelo lawa mbongi binakani kuwa beya Moses zambe duba virtu ke sarno na matelo lawa ni materngo kana kambu ke ulu numbuloa itro ke maramandan lande basariani na bambul tone bichona sa lalandindi mai na se ula melambasa lui tu mai vule na matserengoka na kabukal numbulo artau na ken lilitiko o niumai tambu na kawai
Lelutiko ni mai tampu na kawai ar tola ngasir tiukino Moses se tambi duba. Esa ke randu o lote turanga o tsone tolo Leitia Solomon ne tuere. Akena manindia tiko semisi rokoa. Kana serengo kana yangona. Ngana rongo tana kene talanoa en bongi bina kani kuan. Drunguna rangunu tiko rena mai abakatori tuntuna songo mai tadilebu. Saranguna yang kona tuna kena turanga sala kia tata pamenangauna sa senga nenga indu ana bui talanoa. Sangai rangunu maliwairti ko indu ana ngase. Ngase ni na mai waturo bono ambul teni bi oya bei ngambiriele sisa. Bei tumbukumbiriele. Kali na parang tolong menang pog binani kuah. Rangunu maliwai kotikur na ngase ngo kasangai tukuni. Mebakanga ni sasanga na talanoa. O sakritiko ni ngambirele sisa mesan dua mandana nomu talanoa beki mami. Sangai pokrita kanang kasingoka iya ni tiko nale ni matangunu. Ono bitang mata kasaranga nakandang unu boti ngoka na yangona. Ono bitang mata kiroto yangona weekenda enam bogi binani kuwa. O roto yangona kira usalu luoti ngo se talanoa ni ngambirele sisa. O roto yang kona kira usa lulu luoti. Kira lulu tu kira roto yang kona medha wa serangan ni laki madha na yang kona dhawa talangan na ngune yang kona. Gai matai talangan ni nonta anda ubakan pula. O kenda rawan ni darvambula ubakan dua. Yo roto yang kona enda na vambula tu batakiko e medha wa ni salaki dhawa. Sena lulu tuang ke ratu yang gona. Men laki dhava nang ngunu yang gona. Sangai tukuno nang kasengoka o briele nang kasemeno ngai tukuno koya. Dunanga una lakobi koya saranga ni o ratu yang gona. Ngai laki tukuno bi koya i briele. E vio na mbaki na ngutui bikau. Vio na mbaki na ngutui bikau e tau bia utuna uda. E lutumi utuna tengo na be mataka. E tarrea utuna kata-kata ni singa. Vio wana yang baki, loma ni vio na mbaki. Angwe kinda dalang biriele, sang rongo ya nandomo, rato lewe tolu na dhorbo, rato sa tambole dhake tuyani, e nandela ni ndondo, mai koro tasere, na panua au nduritukina. Kose taloni rato yang gonongoka. Rato lako ya na tolo dhorbo ka urongo dirto ni rato sa watutaro, si visar mantana buni angona, si odhi mantana buni angona merato na dhamuta. Au ngoi kinda dhala ni urongo dha ni rato tukuna merato sa na dhamuti au saranga. Rato ngai baka ngata kenduna ka kaukauan, kana kaukamea. Gosa rato baka ngata ki rato isele sarangoka. Merato utala kiau, rato utala kiau samba unduna kana mosi beau. Sa otin rato utala kiau, rato sangai ngasi la kiau. Sa otia rato sangai tawan yang ena loma ni tang. Nimbera mantangan ni rato utala kiau, sa rato utala kiau itu saronga da sartunga. Norto sabi tanga taka tu meu sadabu enanduna yaya anduna ka komenta le vana kena matana. Goso mata iwa sarngango. Sa otia rato ngas le kiau rato ngembitia wana loma ni tanga. Rato ngikautia umai ena koro, rato ngembitia utu membungin dua tu loma ni wai. Ngome pa malumu takitu kino rato yang gona. Nimber ni kena talaki pebinaka. Mewasi-wasi na waka batikina lewena. Sakena sing tarapa rato sangai talaki yang utale. Talakana na kenguaka. Wakatalaki na lewengu. Merto sangai birta kia utale enanduna ka kokomea. Meusingani kina say ratu rakaba. Kona kaba ni bale mento basingani kina na yangona. Au sangai katari singa talatuika ngambiriele. Sa katari au binaka na singa usarangosa binaka saranga. Sartungo ilak tala mina dorobongo ka saranga urgai teraya utale. Sartungo imbiti au binduna ka kaukomea. Au ngai tuki tale bindu tala ka kokoua. Rongo isot tala tu kokomea bati kokomea. Gome sa tuki tu ena tambili. Ia sa ngoti sarapaka binaka na nongu tuki na tambili ya. Do sangai kauti au tale, do sangai imbiti au tale lomani solo. Do ngai mixta kia au me waidala. Do sangai ngunubi au. Ia ngambriele.
daruna lululutu. Daruna lululutu en loma ni non darunguni angona tungo. O kemuni ni bibambula tenga bakandua. Iyo kendaru. Daruna bibambula tagitu. Menala kidhaba sarna angona. Iya na nongura rawa. Na nongura rawa na vikando vakabia wengambiriele. Dongunubi au tuna marau. Ena singa tarapa. Ena mataka lelai. Ena tarai ke mundu tuna vudesa. Ngore na lebu nongura na vudesa. Sengana ke mundu kakana. Sengana no mundu yau. Ena huku ni nongura rawa. No mundu na bika ndo baka dora. Biyau. Ya tuna kina marama dorobo kina ngona ni talo ni sere. Mai bertau na kambu ke ilu ni biloa. Ni talo ni sere ni yangona. Iya, ngai talo tiko naturango kanina mai batura bo ngambriele. Saborong satunga. O rutuni lola na kambu kini ulu bulo sartu ngandre basaranga mena seretaki ni talno ya membole tanengona ni samba undu ni talno andina saranga io no botata dona sere bertona itu mai besinda be mose se arna betuba o ngandai o lepi o bodea Thomas Maui hake mugai o tine kuki o Joe o Fane o Penny o kuki bate irra tudoko Ortun nona bitinani kapamimbi be tamai kuki ena puno levu mai a China. Tura kina marama dharbo kina ngone lewa ndaru sana rongo saramande ani taloni sere. Mai bertuna kambu ke hulu nubiloa. Engona.
Yo sadi sa troca marama tarbo kinangone leo wana daru servo ki bounty premium marama taste the spirit of Fiji ni talon yango na sanda udunru ingambriele na yangona na buni kanto da kameau ndo na dunru tu ndo sa dunru manda sianga na kimundo abakatal nga kinanga sianga na mundo yau ndo nga ipude satu ena ka kauta mena yangora sandi da troca marama tarbo kinangone leo kinama tu na taro ena nduna nga una leka tiko nga mayongoka. Tall guy, na? Huh? You the tall guy, na? Tall guy, you. Bila turun kita meram bikin nasem tu kemana video film Facebook live, TikTok live di video film, bukan talang kita bikin nasem tu kemana YouTube channel di video film, sana mai dapat talang kita ntar live, enam pok ni binaka en daintai. Ngai nama kamai, na taro, dunum like.